Assalamu alaikum balima bamananga mela berajele nga fuli baw berajele kor bashi kon dem ko sira an yero biana laga je bashi foitana baw berajele info kerengerel yana mo minum be nuli nga video emi ani minu ya partager ani minum fana message bla commentaire da ani minum fana ye message bla manga whatsapp da mbulu berajele info aw be foleno minum fana bena video ni laje ani minum bena emi aw be foleno vraiment aw ni chani baraji mo fly message chema kele nye koni boy seng o ye message bla commentaire la tiktok ra ko verbo impegnare kalo ko ray juma bamanangana mo ko flananta o yo bla whatsapp ra ale ko koni be faka mo ko nyini ka yala bori ka peira wati jume wala bori ka so wati jume kalo be fo chugodi donc nyo jabe vocal la mais mitla kana o fana tafara ni boy seng intaka pour que mo wara be siga o do ka so mana sego gatuguni inshallah verbo impegnare ibe siga fo itimina ja ijila ja courage soro verbo impegnare be ko mina fo ina fo ki jija nasori be bara do rasisa isegele no itado ibina se kala ba wale be se kala be se ka fo misaliara a ijija ko sebe pour que ga se kanemba walma misaliara nasoro ale mingene nyini kan italien kan kala le kadaye misega fo waka jija ko sebe pour que akase ga italien kan famu o anch'io devo impegnarmi tanto per imparare l'italiano per poter insegnare a altri, ok? Donc aw yende ma alisa nyemmi fo sisa ngone fana ka kange injija ka italien kan famu ko sebe wala sane ka sega mo ko to dige italien aw min professeur we na ubin laje aw fana na yi erali fon nga video kon nana nya fa o nga video ko lewna go fana be ka dabware min kama o ye nga se ka courage so ka kan kala ko sebe mbe doni me akani nga me ka se digere ma masega me nga so po shoma oni mo minum be ni ulu be ne ka niveau korolina na fo ni adamine zero la wati mi ni mo minum bo niveau la ni mo minum taranya fe doni abisa ka kuma do be ni bulu don me ulu to do pour ulu fana ga se go famu chugomi nya dabo kama mo ko shika na malo ya ka fo ko ni message chiama ka fa e relike ka be malo ya wal ma be dimi o ye zero ye o te mono fi o nyere ya dabo pour que mo go bisa ka nga filu fo nyana pour que nga courage so ko o filu bo nga ko ra chugamina adabo kunye ni fen ko filiro ka chima dogo yale ma ko na kana ko konnana donc aka message bla ma ka fi fil lanna donc abe photo kadi ko sebe inshallah e no boray meta mo ko flana nga question pero itimina jayin ko fe ibe se ga impegnare utiliser rofla fanana pese ga be se ga fo fana ni mo yi nyini ka kwali furule no wali men furule nde ni chero ba fo na soro relation bi ni doche ibe se ga fo si sono impegnato ina fo relation bi ni doche ni chero ba fo impegnato ni musoro ba fo ko impegnata sono impegnata walma na sori be bara do rasisa do ga fo yema kunna nde meni bara na ya ibe se ga fo atige ma fana na ko vieni dar mi una mano qua ibe se ga fo no sono impegnato donc na sori bulo be fen wara bamananga na o be ko bulo be fen wara walma bulo frigeleno abise ga utiliser o chuya sabanu bera me akoro yere ko ni mi itimina ja ijija courage soro no ko ni afamuna ni filimi yera da ube mbo kalama meta che do intara jona mi message bla whatsapp ra ale ko ni bora ka pe ni be faka fam ko ma ko yala wati jume bori ka pe ira ani wati jume bori ka so yara be kuma kele nyo jabi memba farani video nga pour que mo ko wara ka se ka afam chugo yamena ne ko amango ibe se ka fo da quando sei partito dal tuo paese da quando sei partito dal tuo paese o koray wati juma i bori ka jamanana ni be fega fofana wati juma i bori so da quando sei partito da casa donc nale boray wati misale be sega fo sono partito da casa ni dati mino ibo dati fo nasoro sano donc ibo sanvo ka dati fo ni be fega fo fana ko mbora nga jamanana ni saina sono partito dal mio paese donc ibe dati fo ga faroka ok ode kuno halisamba o bera jelen fo mbera ma anda do min fo o bera jelen fan ka nga video e ma jara ko jugu ba o bera jelen fo halisa e courage soro akwa courage do ne fanana dai amba fo forza Inter per sempre
amala